Uzongenza lento ongenza yona so namhlanje. Badala phela bafu mfethu noma sinama feelings sonke angeke nawe yazi. Relax awuthabo. Yi man. Yo. Relax awuthabo. Man, whoa. Yi mawuthabo. Wena ngizokuthola wena. Ya vele bengivele ngingamthandi. Bovela ungangithanda yabo ukuthi namanje ngiyakushaya ngempama uyakwazi lokho. Ngavele ngishaya ngempama kwangoku ngishaya ngempama nje mina manje. Ufunani la suka la futhi. What up YouTube, this is your boy Smiles Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I as Smazi TV, I am the answer bafowethu. Thank you for the likes, the subscribers, the followers on Facebook. Ngithini bafethu, we see you. Danko is thank you. Today ngiphethe me out awuthiyama ubani igama? Hayi igama lami mfethu ngisiyabonga mina. Sure siya mfethu ngiyakubona uyangibhalela la kuma Facebook kuma WhatsApp uyangithinta uzibeka ngaphansi uthi kuse vela la kaSlam awuthiyami uthi uhlukumezwa yini kangaka ungibhalela. Bafo uyabona lo muntu wami bese ngangimtholi kahle yabona. Angimthembi yabo kunezinto nje engizibonayo yabona ukuthi hayi ngathi la ngase kunamanzi angasahambi kahle emseleni ngiyakuzwa uthiyami. Ingako ngithinteni namanje ukuthi yabo ningisize ngibone kahle ngoba yabo kungcono ukuthi uyazi into kunokuthi lokuzwa ngamahemheme okanye umsolo umuntu wakho ngibona ukuthi no angithinteni ngiyanithemba bafowethu ngoba dala ngabukela ama video enu yabona into efana nale. Ngiyazi ukuthi bafowethu lento nizoyenza lento yabona ngabe umuntu wami uyangigangela yabona ngizokhona ukusheshe nimthole nami ngimbone yabona into efana le ngingastike entweni mfethu ngithi mina ngiyathanda kanti yabo angithandi yabona into efana le mfethu bengiyileyo nje mfethu into engifuna ngisize kiyo nje ingako ngizekile. Okay, so nina noyithuni nesikhathi esingakanani kule relationship? Kule relationship fethu sinonyaka cishe nenyanganyana ngithi uyabona yakudala vele sesiphushile mfethu akusafani yabona nje siyathandana vele. So uqale nini manje ukunothisa lama red flags ukuthi hayi man lo mama lo ngenzeka seka busy man? Yabona into eyenza ukuthi nginako nabafo lo muntu nginokuthi nangimfonela yabona. Njalo lo muntu so busy yabona ushama phathi kwesikhathi aphume yabo uthola ukuthi ungivakashelile yabo. Angabi nje kulo muntu engimjwayele awuyena ngithi uyayibona yabo lento leyo ingenza ukuthi ngibone ukuthi cha phela umuntu omfazana maseke chithi kwenza kanjena ngithi uyashiya uyashintsha mfethu esithubeni izinto bekazenza akasazenzi yabona maya ingako ngithi bafethu ngicela ningisize bafethu kakhulu. Okay, awuthi mina ngumbuzo wami wokugcina, are you sure ukuthi lo muntu lo ufuna sim expose abantu bambone ukuthi umuntu onjani? Ngingathi ngivela ne-information ngikhombisa ukuthi hayi Smazi umuntu wami lona ngiyamthanda ibeka ama camera awuthi yami. No Smazi mfethu cha ngiyakhulula mfethu cha hayivelani bafethu ivele nje le ndaba sobala mfethu angisana nkinga mina. Lethi ngifuna ukubona vele uthando mfethu masithandana asina nkinga nomuntu yabo. Velani bafethu hayi velani. Awuthi yami ngiyabonga ungavayo endleleni ngizokubona after investigation. Ungasabi ngiyabonga mfethu. Danki man. Ekseba fethu nizwela umjidi uthini uthi i-information alivele iqiniso alivele bafethu it's your boy Smazi. Let's do what we do best of which is what the investigation. Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko. Lontwana ngiyambona etekona vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing. Some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something. You know how it is, nigga, at the night time. Hey. What up YouTube, this is your boy Smazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation bafethu. Silindo my out yabo. Bathi ubani uGeorge sizomkhombisa yonke evidence ngani ngentombi yakhe. Awuthi yami zwakala kayi. Khamba kanjani awuthi? Hayi mnandi. Ugrand. Ngimnandi. The last time ngikubona bokhadi uthe intombi yakhe awusayi understand. Ngihambile ngashaya ispani. Ngifuna ukukukhombisa la. Yamkena lo mjida lo. Uvaya nalo cherry. Akusi umuntu wakho lo? Umuntu wami lona mfethu. Umuntu wami. Lo mjida yena yamkena mina. Hawu ibracket mosini. Yeah? Ibracket mfethu ubhuti wami lona mfethu.
Umbona kahle uye mfethu nje umuntu. nya umaganga lo straight. Mayuthina uthiyamo na njengoba soyibona information ekanje kanjena ngeke mfethu ngeke ubhuti wami ngezinto efana nale mfethu Sure. hayi bafuthana uyadlala Mfethu njengoba ngikubizele this side Hayi, aborodo bafungele. bayazi ukuthi labantu bakuphi manje angazi ufuna ukubuyele eshop yoshaya idrink kada or ubuyele endlini yolala uthini ufuna kuyobabona labantu. ngifuna ukubabona ngeke ngifuna ukuyibona into efana nalena Sure. hayi bafungeke ngeke No bafethu ngeke ngeke asiyeni bafethu asiyeni asibayeni bafethu it's your boy uSmazi bafethu asibaye asibaya siyami labantu bakhuphukile balapha phezulu yayibona into enjani it's your boy uSmazi bafethu rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani asivaye nje yami so uthi unesikhathi singakanani uphusha nalogelo aseyisikhathi nje mfethu nje dala saqala uthandana ngicabanga sinabo ma 1 year nenyanga so yebo kodwa ngeke angenza into efana nalena mfethu lethi maye sekakubhayizisa siyami esa ngathi yibo nje labantu yibo lapha phasi kwesihlahla yayibona lento le hayi angiyazi nje asambe cameraman ubafo umjita wasendlini lona ngeke sibala kwazi sona ngithembe kangaka mfowethu awusibani ngikubiza ngobhuti kimi na uthi bhuti kimi kodwa wenza sona hayi sibani ngeke sibani hawu nawo ngoba uyamazi ubafo ukuthi ubafo umqoma kanjani ubafo yes asibasondele yabona kodwa mfethu ukuthi into yenzaka ibhlungu sibali yayibona kodwa hayi bafo ngeke uyenza kanjani into efana le no bafo wena uye relax awuthamba wo yima awuthamba relax awuthamba sikhulume kahle nalabantu wenza islima lo relax awuthamba wenza islima wena ungenza islima wenza islima lalela utshela kanjani obhuti wami lalela sikhuluma utshela kanjani obhuti wami Ngiyamthanda ubhuti wakho Mos. lalela sikhuluma Yebo ngiyamthanda. kuwe yonke leminyaka esithandana mina nawe bowucabangani ngami uyangithanda phela mfethu manje uthini awuthiyami wena udlela ibrother lakho umfazi no mfethu uyangithanda ngathi ngabona lona lingifleshela bengizokwenzani my sister uyenza njani into so sifuni sinawe sidla sonke etafuleni eliwani kodwa wena uzongenza lento ongenza yona so namhlanje badala phela bafo mfethu noba sinama feelings sonke angithi nawe yazi relax awuthiyabo yima man yo relax awuthiyabo man wow yima awuthiyabo wena ngizokuthola wena uzobona ukuthi olalapho wena uthini ngizokuthola wena ngizokuthola uthini my sister Uzolala kami. indaba uhlanganisa bobhuti my sister ngiyakazi hayi bayekele baba ngiyakazi awuthiyami indaba umenze solo mjita indaba umenze solo mjita ngavela kadala ngakubona ukuthi usifebe wena no phela lo muntu mfethu uyabona yazi kwenzekalani kahle lo muntu phela mina mfethu ngafike ngabona ukuthi ihotman lo muntu lo sethi mase sihlala phansi ntangami phela le ya kahle lo mjita amdala for lo mntwana awuthiyami yamuza uthini lo hayi futhi sibaba ngiyeka yonke lento mina futhi hayi futhi wena my sister indaba wenze so Yo bhuti inkinga ukuthi ma feeling yabo. yebo Bewangekho akhe net bese ngenziswa ukuthi yabo nanga umuntu engimthandayo. manje wajolana nabo boyithuma Yena why forced? sure Yes, why forced? Vele umuntu bengimthanda wasecaleni ubhuti wakhe. yes mi brother wayishaya umjita wakini ngestina mfethu bengingana chance mfana kithi ngiyabona imeshe yami phela lena bengizokwenza njani ya so nibona ukuthi hayi thina sifanelene nwethu mfethu vele kahle ayikho into engaveli konke kuyavela bekumele nathi ukuthi unetholwe ngalendlela athole ngayo bafethu namuza uthini awuthiyami athi ngiringe nawe awuthiyami athi siringe naye lo mjita before sivala le show awuthiyami uzwe kahle labantu ukuthi bathini yamuza uthini my sister uthi indoda akasakuthande wena nethi bekenzela manje ukuthi yazini abe close nebrother lakho yabona mfethu angifuna ucamba mangabe ngiyithande lengane sure kodwa izolala nobhuti wami ukusho ukuthi kahle ayikho lento awayengangithandi kahle kwayena wayengangithandi my sister sondela la uthini sister Yeah, vele bengivele ngingamthandi. bovela ungangithandi yabo ukuthi namanje ngakushaya ngempama uyakwazi lokho
ngavele ngishanje ngempama kwangoku ngishaya impama nje mina manje ufunani la suka la futhi hawu awuthiyami uyamuzwa uthi uyangichwenza kanjena sibelena kase abesemathandweni nawe manje uyayibona lento mfethu uzothini wena ngebrother lakho senokulithemba likwenza kahle yabona mfethu mina nebrother lami angifuni nje into ezophinda isihlanganise naye kusho ukuthi kwasendlini vele sobukana ngoba uyamazi uyafika phela umuntu lapha endlini nasendlini bayamazi yabona sendlini abangazi le story lesi ukuthi kwenzakalani mfethu yabo kwasendlini izoba nzima lento awuthiyami manje senizobukana kanjani nalomjida senizobukana kanjani nalomjida phela umjida wakho lo solungisa mfethu but ukuthandana sathandana nalomuntu ayikho into engayenza sure mayithini ibrotherhood izozibreak ngenxa yekhekhe mfethu ukuthi phela nganginikeze lento phela lo muntu onginikeza yena yamusa lo muntu uthini awuthiyami uthini awuthiyami serious angeke khona ezinye izinto phela nawo kubona ukuthi lana ngamane kuhlukwane phela lana la ngiyabe ngibambile phela phela ngiyathrowa lana mawubheke kahle ngiyakuzwa awuthiyami lo muntu lana sinama future plans naye nalo muntu so vele namuhla uvaya naye lo muntu vele awuthiyami mina ngisazi sithini ngibhalelwe nguwe mina kule show uthini sivala kanjani awuthiyami yabona mfethu ngikutholile bengikufuna yabona vele bengingasamthembi umuntu wami into efana leyo yabona kodwa nje cha kungisizile ukuthi ngimbonile ukuthi kahle kahle uyangigangela akekho serious ngami ngoba mina nomuntu ngiyasacrifice namanje buka lempahla egcokile zithengwe yimina ukuthi yabona ngiyambhekela ngiyamnika imali nje ngendlela eright yabona ukuthi uyenzelani lento mfethu yabo angifuna ma angazi uyabo kodwa ukusho ukuthi kahle kahle wayengangithandi vele from the start ngoba angeke aze ngishithele nebracket lami umuntu wasendlini mfethu uyayibona lento mfethu mina ngibona ukuthi ngcono ngidedela ublood mfethu mantombazana amaningi yabona endebuka manje lo mjidi yamcova lo girl bayavaya aboyithu yabona mfethu mina into engizoyisho manje abahambi manje ngimantombazana mina ngiyaqonywa mina ngiyaqoma ngishela manje mina ngiqonywe manje mfethu anginankinga abavaye mfethu so ungasho ukuthi yena ke ubhuti wami njengoba sihlala sonke endlini eyi1 uzokwenza kanjani ngoba phela soyazi ukuthi sinaye sibanga umuntu wami phela kamthathile kusho ukuthi lento kahle kahle kade bayicala yayibona ngiyabona yayizwa uthi netwenze islima ngiyimi leslima ngithi yabo mina ubafu uyangibuka lapha ngiyajabula ngeke ngifene nama present ngithi hayi umuntu wami kanti ungibuka islima angithi yabo no bafu mina ngithi hayi bona ngibhlungu ngifuna ukucamba manje ngibhlungu ngoba lengane ngangiyithanda nami yabo ngangitshela ukuthi angithanda kodwa hayi babachubeke ba so ungasho ukuthi namhlanje iyajula 99 ikusizile ukuthi ulithole iqiniso ngisize kakhulu bafu ngoba kube kuthiwani ngafika ngabafowethu ngabe namhlanje ngisaseyislima esingabona ngithi yabona cha bafowethu ngibonge kakhulu mina ukuthi ngilithole iqiniso vele liyaphilisa libhlungu kodwa liyaphilisa nami sengizophuma kanje bafowethu nami okuzokusiza uphume kibo ngalokho balandelela labantu futhi ngeke mfowethu khululeka mfowethu bafethu kakhulu mfowethu size kakhulu sha bafethu it's your boy Smazi nayizwela siyafika kada sithola ume out ibrother lakhe elibhizi lishaya inkawuza la kumedia yakhe bafethu it's your boy Smazi ngithini rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani until next time bafethu vala la